nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ ndĩramũnyita ũgeni thĩinĩ wa kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ igongona-inĩ rĩa mitha. Ũmũthĩ tũkũngũĩire na tũnyitanĩte haha nĩguo twĩrane nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ, nĩ ithuĩ ũtheri wa thĩ, na koguo cumbĩ ũngĩaga mũcamo ũngĩgĩcamithio na kĩna no ũteirwo. Mũthenya wa kiumia nĩ twerirwo maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka nĩguo tũkagaya ũthamaki wa Ngai, nĩguo tũgakorwo tũgĩtwo ariũ wa Ngai, na nĩguo tũkona muoyo wa tene na tene. Na koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũkanyitanĩra na etĩkia a kanitha ũyũ wa St Francis wa Assisi gũkũ nĩ Limuru taũni, na magemete ũguo ũramona mũthenya wa ũmũthĩ, mekĩrĩte ũguo ũramona tondũ marauga nĩo cumbĩ wa thĩ na nĩo mũcamo wa thĩ, na kwaya ya mũthenya wa ũmũthĩ kauga nĩo mũgambo wa thĩ. Na koguo tũkanyitanĩra nao, na nĩkĩo tũkũnyitanĩra tũtegũte mahinda twaranĩrie na mwarimũ wao kana ũrĩa matongoragia mũthenya wa ũmũthĩ. Mwarimũ ngũgeithie wĩ mwega? Ndĩ mwega. Hamarĩtwa njĩtagwo Robert Githinji na nĩ niĩ moderator wa kwaya ya St Francis of Assisi Limuru Parish. Na ũmũthĩ ndĩrona mũgemete harĩa, ndĩrona mwe mekĩrĩte tũtambaya tũtune twega twa orange, angĩ magekĩra twa yellow, magekĩra mĩndĩga mĩthaka taki. Mũrenda gũtũgũmũra na nyĩmbo ihana atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrakũngũĩra ũini witũ, tondũ kwaya ĩno itũ nĩ ĩkoretwo ĩkĩina thĩinĩ wa kanitha ĩno mĩaka ta 33, na nĩ tũkoretwo kũringa rĩu na harĩa tũkinyĩte mahinda maya, nĩ tũkoretwo twĩna rwĩmbo rwitũ rũrĩa rwĩtagwo Neno Jema, na rwĩ thĩinĩ wa YouTube, na skiza yayo nĩ *81156# mũndũ ũngĩhota gũsubscribe. Na kiumia gĩkĩ kĩngĩ he rwĩmbo rũngĩ tũko launch rũrĩa rwĩtagwo Amri Mpya, na ruo skiza yayo nĩ *811*220#. Kĩreke itunyitanĩre mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra ũini wa kwaya ĩno. Nĩ wakĩigua makoretwo makĩina makĩria ma mĩaka 30 na makĩgoca Ngai, gũkumia Ngai. Na koguo itekwamba gũte mahinda, nĩ ndĩrona bathe harĩa kĩanda, maciana nacio nĩ ciĩharĩirie wega, athuri na atumia makagema wega, mokĩte nĩguo menyihie makorwo magĩtungata Ngai na gũkumia Ngai hĩndĩ ciothe. Na koguo no tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa igongona itheru rĩa mitha.
jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Chukue nafasi hii kuwakaribisha katika Dominika hii ya 5 katika mwaka wa kanisa. Joe kamweke gaka nyite ogeni ya Kristiano othe. Ageni aitu kuma Inoro TV, mwiroreri uriorerorera haria hothe ari. Ni munyite ogeni thiini wa parish ino ya St Francis of Assisi Limuru Town. Na muthenya wa umuthi turaririkanio tutuike cumbe wa thi, turehe musamo, na ningi tukaririkanio tutuike utheri, tugacangarira andu othe. Tunapongozwa na jumuiya ya St Bakita, ambao wanatoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo amewajalia. Pia wanaombea familia, wanaombea watoto, wanaombea wagonjwa wote haswa katika jumuiya hii. Tukimkumbuka Esther Nyambura, Zakaria Kabucho. Tuombe Mwenyezi Mungu aweze kuwaponya, na pia wanaombea kazi wanazozifanya, wanaombea Mungu pia aweze kubariki nchi yetu. Tukiwa na nia hii, na kila mmoja tulete nia yetu, tukiwa na imani thabiti ya kwamba Mungu wetu husikia maombi yetu, na hiyo basi atatujibu kulingana na mapenzi yake. Kwa sababu wakati mwingine tunakosa kuwa na uhusiano mzuri na wale wengine na Mungu. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha ibada hii takatifu ya misa. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, maneno, matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba uilinde familia yako kwa wema wako usio na mwisho, ili kwa hao wanaotegemea tumaini la neema ya mbinguni tu waimarishwe daima na ulinzi wako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana asema hivi: uwagawie wenye njaa mkate wako, na maskini wanaotangatanga uwaingize nyumbani mwako. Ukiona mtu aliye uchi, umvike nguo, wala usimkatalie yeye aliye mtu sawa nawe. Ndipo mwanga wako utatokea kama alfajiri, na vidonda vyako vitapona upesi. Haki yako itatangulia, nao utukufu wa Bwana utakufuata. Ndipo utaita, naye Bwana ataitika. Utalia, naye atasema, mimi hapa. Ukiondoa nira isipatikane tena kwako, ukiacha na kidole cha kutisha na maneno maovu. Ukimpa mwenye njaa chakula chako na kumshibisha mwenye kudhulumiwa, hapo mwanga wako utapanda katika weusi, na giza lako litageuka kuwa kama mchana. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Maneno ya kiitikio. Mwanga huwatokea wenye adili gizani. Mwanga huwatokea wenye adili gizani. Mwanga huwatokea wenye adili gizani.
huwatokea wenye adili gizani, ni mpole mwenye huruma na haki. Mtu mwema ni mkarimu na hukopesha, huyatengeneza mambo yake kwa haki. Atatikisika milele, mtu mwadilifu atakumbukwa milele. Ataogopa habari mbaya, moyo wake uimara ukimtumainia Bwana. Moyo wake ni thabiti, hataogopa kitu. Amegawanya na kuwapa masikini, haki yake itadumu milele. Nguvu yake itainuliwa juu kwa utukufu. Mwanga huwatokea wenye adili gizani, Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Korinto. Nami, ndugu, nilipofika kwenu, sikuja kuwahubiria fumbo la Mungu kwa fahari ya maneno ya hekima. Nilipokaa kwenu, nilitaka nisijue lolote, ila Yesu Kristo ndiye msulubiwa. Hivyo nilifika kwenu kwa udhaifu na hofu na kutetemeka kwingi. Basi usemi wangu na mahubiri yangu hayakulenga kuwavuta ninyi kwa maneno ya hekima, bali kwa onyesho wa Roho na nguvu yake, ili imani isitegemee hekima ya wanadamu, bali itegemee nguvu ya Mungu. Neno la Bwana. Shangilio la Injili.
mwanga wa ulimwengu, asema Bwana. Anifuataye mimi atakuwa na mwanga wa uzima. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Chumvi ikipotewa na ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki. Kadhalika watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pichi, bali juu ya kinara, ipate kuwaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Uthamaki wa Kristo oroka rĩngĩ. Siku ya leo tutaweza kuchanganya lugha kidogo, sababu nafahamu kuna wazee ambao nawafahamu wanafuatilia ibada hii takatifu ya misa kupitia TV ya Inoro TV, na pia tutaweza kuchanganya kwa sababu kuna wengine kati yetu ambao Kikuyu inawapita. Msifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi, ya kwamba tunaalikwa tuwe chumvi ya ulimwengu na pia tuwe mwanga kuwaangazia wale wengine katika Ukristo wetu. Turaririkanio tutuike sube na tutuike utheri wa thĩ. Na tunapoambiwa tuwe mwanga, kuna chombo kimoja kilikuwa muhimu sana wakati nilikuwa nakuwa, lakini siku hizi kinadharauliwa sana, ambacho kinaitwa tochi. Sifu Yesu Kristo. Toci yahetwo gĩtĩo mũno mĩaka ĩyo hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ thitima, na mũthuri o wothe wakoraga akiuma nyũmba, tita thikũ ici wauma nyũmba ũikagia thimũ mũhuko. Hĩndĩ ĩyo mũthuri auma nyũmba aikagia kĩ mũhuko? Aikagia toci mũhuko, tondũ nĩ aramenya no arĩtukĩrĩrwo. Ngai nĩ mwega. Na wakati huo, kwa sababu sasa kukuwa na street light, tochi ilikuwa muhimu sana. Kwa nini tochi ilikuwa muhimu? Kwa sababu ya wakati wa giza. Wakati wa giza, mzee akitembea hivi anaweza kumulika na kuangalia mbele, aone ni wapi anapita. Na agithii uguo na bara, aigua gwa barabario ringi kwina nduma, amulikaga na thutha akarora niki. Na
muthuri ena toci aiguaga eno saba muno na eguthie haria hothe ekwenda tondu ena ki ena toci. Na tochi pia ilikuwa muhimu kwa wengine ambao sisi tulikuwa watoto, kwa sababu wakati kanyitera mafuta imeisha, ulikuwa unakimbia kwa mzee unamwambia nipe tochi niangalie nguo za kuvaa kesho kama naenda shuleni. Sifu Yesu Kristo. Na kama hiyo tochi haina mawe everide imeisha, ulikuwa unapata kwamba basi unavaa nguo ovyo ovyo. Ukifika shuleni unapata umevaa inside out, wikirite nguo ugarie riria gwathererũka niguo rona wikirite nguo ki ugarie hindi ria kwina nduma. Koguo toci yari bata muno. Na thiini wa uturo witu ni turarikanio muthenya wa umuthi, tunakumbushwa ya kwamba tuwe taa, tuwe mwanga, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao uko na giza sana. Uko na giza kwa sababu ya matendo ya watu ambao hawamjui Mungu. Lakini kwetu sisi tunaambiwa siku ya leo tuwe mwanga kwa watu wengine. Vile tochi ukimulika mbele unaona ni wapi unaenda. Ukimulika nyuma unajua ni wapi ulitoka. Ukijimulika hivi na tochi unajijua wewe, unaona jinsi umevaa. Hivyo basi mwanga wa Kristo katika maisha ya Mkristo, mwanga wa Kristo unatumulikia ili tujue tunaenda wapi, tukamenya turorete naku. Utheri wa Kristo niguo tuteithagia tumenye turorete naku. Rucio rwitu ruhana atia, twagirirwo ni gwika atia, tukahota kwirora, tukamenya uria tuguikara thiini wa uturo witu. Ucio niguo bata wa utheri, ugatwarira tukahota guikara uturo wa Ukristo. Na kwa hivyo ndugu zangu, leo tunakumbushwa kama wa Kristo ni lazima tuwe mwanga kwa wale wengine, haswa wale ambao hawamfahamu Mungu. Ni wajibu wetu, na tunaambiwa ya kwamba huwezi ukawasha taa kisha ukaificha. Hapana, taa hiyo ni lazima ing'are, we shine, tusagarare na muturire witu na miikarire itu. Tena tunakumbushwa siku ya leo tuwe chumvi, tutuike sube. Kaine mwega. Sijui kama ushaikula chakula ambacho hakina chumvi. Sifu Yesu Kristo. Umeona chakula ni kitamu, kimeandaliwa vizuri, na unaketi chini unaomba vizuri, ukiuma hivi unapata kinaonja vile kinaoja. Lakini wekiraga sube, twagene nyonaga mahehia kanyama makienda nigetha kanyama kau kagie sama, mekiraga sube maigite guoko. Ine mwega. Unaweka kachumvi hivi, kachumvi kidogo peke yake. Na wakati umeweka hiyo chumvi, chakula kinakuwa nini? Kitamu. Kazi ya chumvi ni kuongeza ladha, wekira sama irio-ini. Na hivyo Yesu anapotuambia sisi kama Wakristo kwamba sisi ni chumvi, ateithwe twe sube, turaririkanio gwikiraga musamo miturire-ini ya andu aria angi. O hari uri no nginya musamo waku ukonekaga. Ni lazima tuwe na hiyo ladha na Ukristo wetu udhihirike. Na tunaambiwa ya kwamba chumvi kama imepoteza ladha inafaa kufanya nini? Inafaa kutupwa. Sube utae na musamo nduri fata na wagirwo ni guteo. Niguo turakirikanio muthenya wa umuthi tutuike sube wina musamo, tugasamithia aria angi Ukristo witu. O hari uri gukonekana ati we wi Mukristo. Mahali ulipo inafaa kudhihirika wazi kwamba wewe ni Mkristo. Lakini unapata mara nyingine tuko mahali kwa watu ambao sio Wakristo, sio Wakatoliki, lakini sisi tunafaa kuwa chumvi kwa watu hao, lakini hata hawatambui kama sisi ni Wakristo. Lakini ikitokea ya kwamba uko mahali na watu wanasema unajua tuko na Mkatoliki hapa, unajua tuko na Mkristo hapa, inadhihirika ya kwamba wewe ni chumvi ambayo ladha yake inaonekana. Sifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni vizuri tuhakikishe ya kwamba tuna hiyo leta hiyo ladha ya Ukristo wetu kwa wale ambao tunaishi na wao. Na kando na chumvi kuleta ladha,
Sube nige tene hindi ya gutari fridge. Sube no wahuthagirwo kuiga indo, to preserve, kuhifadhi vitu. Na wakati huo katika Israeli chumvi ilikuwa inatumika ili samaki ama nyama isiweze kuoza, ilikuwa inawekwa chumvi to preserve that fish. Na sisi kama Wakristo tunapoitwa tuwe chumvi, tunaalikwa tufanye nini? To preserve, ama tuhakikishe ya kwamba Ukristo wetu bado unabaki kama ulivyo, hauharibiki. Imani ambayo tuko nayo kila mmoja wetu, imani hii tulipokea kutoka kwa wazazi wetu. Imani hii tuliipokea kutoka kwa wakuu wetu ama watu wengine ambao walikuwa na imani, na hao walihifadhi hiyo imani vizuri kama walivyoipokea, na wakatupatia hiyo imani. Imani hiyo sisi kama Wakristo tunafaa kuihifadhi vizuri, na tukishaihifadhi vizuri tuna wajibu wa kupeana hiyo imani kwa watu wengine, haswa the generation that is coming after us. Oria twamukirire witikia witu, angi tukiamukira kuma kuri aciari aitu, twina uigiriki wa Ukristo ucio tunengere ciana citu oria twaneirwo. Ngai nĩ mwega. Tondu ni ukoraga angi ni twabatithirio, ni twaheirwo Ukristo, ni twatwikire a Kristo, ni tuonirio kanitha neno, no thengia ya kuonio kanitha neno na kuonio murango wa kanitha, Ukristo ukahana urathira na ithui. Tutiranengera ciana citu Ukristo uria twamukirire. Mitugo miega iria twarutirwo ni aria mari mbere itu. Mitugo iyo miega twagirirwo ni tumeige wega na tumirutithie wira thiini wa uturo witu na tuonererie andu aria angi. Lakini unapata kwamba mara nyingine hiyo imani, wakati tunapewa hiyo imani, tulivyoipokea sio hivyo tumeiweka, tunaiharibu. Na mara nyingine tunalalamika sisi wenyewe ya kwamba watu hawapokei imani. Na mara nyingine sababu ni kwamba wanakosa kuchukua imani hiyo, kwa sababu sisi wenyewe tulivyoipokea hiyo imani tumeichakachua, tumeiharibu. Na how can we pass it on? Tunginengera andu aria angi witikia muthukia atia? Ngai nĩ mwega. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe ya kwamba tunahifadhi hiyo imani. Ndio maana tunaalikwa ya kwamba tuwe chumvi, tuhifadhi, tulete hiyo ladha. Na pia chumvi inatumika kama tiba. Sube ni dawa. Ngai nĩ mwega. Nakumbuka wakati nilikuwa mdogo kudhihirisha kwamba chumvi ina tiba. Kuna wakati tulikuwa na shida ya gae. Ine mwega. Unajua gae ni nini? Kuna wakati ukiwa na gae ulikuwa unaambiwa ufanye nini? Atiwe mwera kwa mwegi atia. Wakati una shida hizo gae zimefula, nakumbuka mama alikuwa anaweka maji moto na weka chumvi, alafu unaambiwa toka hapo nje. Ugabie gorogoro. Ine mwega. Rusine na hwaine unaamuka asubuhi unaanza gorogoro. Unaambiwa umeze kidogo, hiyo nyingine ufanye nini? Uteme. Hata kuna dosage yake. Kumaanisha ya kwamba chumvi inatibu. Na ukisema gorogoro asubuhi, jioni unapata hizo gae zimefanya nini? Kwa hivyo Yesu akituambia ya kwamba sisi ni chumvi, anajua umuhimu wa chumvi, ya kwamba chumvi pia ni dawa. Hata mara nyingine ukiumwa, ogoni urumirwo ni kigi kana rege we na kironda, ni uibete hado, ulikuwa unapaka chumvi, na hiyo germs zinafanya nini? Kwa hivyo chumvi, kando na kuleta ladha na kuhifadhi, pia chumvi ni nini? Ni dawa. Na hivyo basi sisi kama Wakristo, Yesu anapotuambia ya kwamba sisi ni chumvi, anamaanisha ya kwamba tuwe dawa. Sifu Yesu Kristo. Tutuike dawa atia.
tunaambiwa tuwe dawa katika maisha yetu, katika familia zetu, haswa kwa kuleta umungu, kwa kuleta maadili ya Ukristo. Handu haria hothe hena ngahiha, wakati kuna migogoro katika familia zetu, Mkristo yeyote anafaa kuwa tiba. Hĩndĩ ya kwĩna ngucanio, Mkristo wothe agĩrĩirwo gũtuĩka kĩ? Agĩrĩirwo nĩ gũtuĩka dawa. Lakini mara nyingine unapata ya kwamba badala ya tuwe tiba na suluhisho katika migogoro ama mambo ambayo inatusumbua kama jamii, mara nyingine tunakuwa chumvi ambayo haina ladha. Badala ya kuleta tiba, tunakuwa sisi ndio chanzo cha migogoro. Ni ithuĩ acoceri twakora andũ makĩrũa, tumekashua nĩ twacocera, wĩrĩtu ndingĩrũa guo, ndingĩrũa nĩ akwĩra ũru. Nĩ mwega. Handũ wa kũrehe kĩhonia nĩ ithuĩ tũreka atĩa? Turacocera haro. Kwa hivyo tulete suluhisho, tuwe dawa. Na hii dawa ni kwa sababu tuna umungu ndani yetu, tuna Kristo ndani yetu, ambaye huyu Kristo ndiye dawa namba 1. Kristo niwe dawa namba 1. Tondu handu haria hena Kristo na family yothe ihanditwo muthingi-ini wa Kristo. Kristo egatagati wa family, Kristo egatagati wa kanitha, Kristo egatagati wa bururi. Bururi ucio ni urugamaga. Haine mwega. Wakati Kristo tumemweka katikati ya familia zetu kama dawa, wakati nchi yetu imewekwa katika msingi wa Kristo, matatizo mengi na mashida mengi ambayo tuko nayo haiwezi ikapatikana, kwa sababu kutakuwa na amani, watu watakuwa na upendo, watu watakuwa na ushirikiano, watu watakuwa hatuna hii corruption ambayo tunaona, kwa sababu watu wanajali wengine. Nchi yetu ikiwekwa katika msingi wa Kristo, awe ndiye katikati ya kila kitu, mambo mengi ambayo inatusumbua haiwezi ikatusumbua. Kwa hivyo ni vizuri tuombe ya kwamba sisi wenyewe tuwe dawa, tuwe suluhisho, lakini sio kuwa matatizo. Kuna wengine mara nyingine unapata ni matatizo, kama ni watoto hawa wanaimba vizuri sana, wanakuwa shida katika familia, mpaka wazazi wanapata pressure. Sifu Yesu Kristo. Unaigwa mami kana fafa, unasikia mama anasema unanipadisha pressure, kwa sababu wewe si suluhisho, wewe ni shida. Sifu Yesu Kristo. Hatufai kuwa shida. Na ukipata wewe mwenyewe ndio unafanya wengine wapande pressure, nafaa kujiita mkutano, jiulize shida iko wapi? Radha yangu, Ukristo wangu, radha ya chumvi ya Ukristo wangu imepotelea wapi? Na hivyo basi tubadilike, na tunaalikwa ya kwamba tulete radha katika maisha yetu. Katika somo letu la kwanza ambalo tumesoma kutoka kitabu cha nabii Isaia, hĩndĩ ĩrĩa andĩkaga ibuku rĩrĩ na mathomo mau twathoma mũthenya wa ũmũthĩ, andĩkaga thutha wa andũ a Israeli kuma ithamĩrio. Na hĩndĩ ya ciana cia Israeli ciaumire ithamĩrio na igĩũka gũikara bũrũri wao, wana wa Israeli walifurahi sana ya kwamba wamerudi katika nchi yao, na walifurahi sana ya kwamba walipata nafasi ya kuenda katika hekalu, na walikuwa na bidii sana ya kuenda hekaluni. Walikuwa na sali, walikuwa na funga, walikuwa na mtukuza Mwenyezi Mungu sana. Lakini shida ilikuwa ni moja. Kando na kufanya hayo mambo yote, walikuwa na funga, walikuwa na sali, kando na kufanya hayo mambo yote, wakitoka kanisani, wakitoka katika hekalu, walikuwa ni watu tofauti. Watu ambao hawakuwa na upendo. Watu ambao walikuwa na nyanyasa wale wengine, haswa wale masikini. Na Isaya anawauliza, anawaambia, kando na kumtukuza Mungu, kando na kuenda hekaluni, ni lazima huo Uyahudi wao na jinsi wanavyomtukuza Mungu pia idhihirike na jinsi wanavyoishi na wale wengine, kwa kuwalisha wale wako na njaa, kwa kutenda haki, kukosa kunyanyasa wengine. Na sisi tunakumbushwa hivyo hivyo na nabii Isaya ya kwamba kando na kuja kanisani,
tukishatoka kanisani inafaa kudhihirika wazi ya kwamba sisi ni Wakristo kwa jinsi tunavyoishi na wale wengine. Kitabu cha barua ya Yohane ya wa kwanza 4:20 inasema huwezi sema ya kwamba unampenda Mungu ilhali wewe mwenyewe huyo Mungu ambaye humuoni unasema unampenda, ilhali jirani ambaye mnakaa na yeye unamuona unamchukia. Haiwezekani. Upendo kwa Mungu ni lazima idhihirike kwa upendo kwa wale ambao tunaishi na wao. No ginya wĩtĩkio ũyũ tumbũraga na kanua na tukauga tũrĩ a Kristo, no ginya wĩtĩkio ũcio wonekane ũrĩa tũikaraga. Ndũngiuga wĩ Mkristo, ndũngiuga wĩ mũtumia mũgatoreki, kama vile tumevaa vizuri sana siku ya leo. Umevaa vizuri sana kama mama Mkatoliki ama baba, umevaa tai vizuri, PMC mnang'ara kweli na wanakwaya wetu, tumevaa vizuri tukienda kanisani. Lakini baada ya kutoka hapa watu wanautuuliza mnaenda kanisani kufanya nini? Sifu Yesu Kristo. Kwa sababu tuna profess uria tuburaga ati tu ya Kristo no uria tuikaraga ni indo tofauti. No ginya wĩtĩkia witũ uria turaubura wonekane no uria turaikara thiini wa mĩciĩ. Ndũngĩtuĩka mũtumia mwega gũkũ kanitha-inĩ na wathiĩ wainuka muthuri akũroraga ũguo akarigwo Ngai ni thogothogo mũndũ wendete haranio. No kanitha-inĩ tuoka gũkũ ũguo tuhorerete, tarora ũcio mũriganĩtie nake ni ahana gwĩka wĩhia, anakaa kuchokoza ama kutukanana. Wengine tumetulia vizuri sana, lakini mara nyingine ile maneno inatoka kwa kichwa, kwa midomo yetu si ndugu. No gũkũ ũguo tukoragwo tũrĩ ndwega mũno. Leo tunakumbushwa ya kwamba kama tunampenda Mungu pia idhihirike kwa wale ambao tunaishi na wao, kwa sababu mwisho wa siku Mathayo 25 inatuambia wakati tutamtokea Mwenyezi Mungu hata tuuliza sana jinsi tulikuwa tunatoa fungu la 10 tulikuwa, lakini atatuuliza nilikuwa na njaa, je ulinilisha? Nilikuwa sina nguo, je ulinivisha? Nilikuwa sina kwa kulala, je ulinipa kwa kulala? Nilikuwa gerezani, je ulikuja kunitembelea? Na Yesu anatuambia ya kwamba ukitendea wale wadogo umemtendea nani? Umemtendea Kristo. Kwa hivyo kando na kuhubiri neno la Mungu, kando na kufika kanisani, ni lazima imani hiyo idhihirike na jinsi tunaishi. So mara nyingine we become actors, waigizaji. Sifu Yesu Kristo. Hata viongozi wetu mara nyingine wanakuwa ni waigizaji sana. Wakifika hapa kanisani wanaimba vizuri utukufu, hata wanaimba nyimbo za Ekaristia takatifu, nadhani ni Wakatoliki namba 1. Lakini it's just show off, wanaonyesha tu, lakini imani yenyewe ya Ukatoliki hawana haja naye. Sifu Yesu Kristo. Hao ndio huwa pia unawapata wakitoka hapa wanaenda kwa Wakorino. Mungu ni mwema. Wanavaa kireba vizuri na kanzu. Hata mara nyingine wanachukua darama ya Wakorino, wanacheza vizuri sana, unaweza dhani ni Wakorino kuliko Wakorino wenyewe. Kazi yao ni show off, kuigiza. Kwa muonekano wanaonekana ni Wakorino, lakini hawana haja na imani ya Ukorino, maadili hawana haja naye. Tena utaona wamekimbia msikitini. Sifu Yesu Kristo. Wakifika pale unaweza dhani kweli wanamjua Allah. Sifu Yesu Kristo. Wanavaa ile kofia na kanzu vizuri, unawapata vizuri wakianza kusema Allahu Akbar, wanainama, wanainua mikono juu, wanaweka hivi, wanapiga magoti, wanainuka. Unaweza dhani kweli hao sasa ni Waislamu. Sifu Yesu Kristo. Lakini ni maigizo, hawana haja na mafundisho ya Kiislamu, hawana haja na maadili, it's just a show off. Kwa hivyo ni vizuri tuhakikishe ya kwamba we do not live, tutigatuikia Kristo akwionania, agwikira wega,
No, maadili ya Ukristo hatuna haja nayo. Tuwe na haja na maadili ya Ukristo, tuishi Ukristo wetu, tuwe chumvi na tuwe taa katika maisha yetu. Na Yesu Mtume Paulo katika somo la pili anamalizia na kutuambia ya kwamba tukishatenda matendo mema tusifanye kuonyeshana. Sifu Yesu Kristo. Tukishakuwa tunatenda hayo matendo mema, matendo ya huruma, tusitake tu kuonyesha wale wengine ama kujionyesha sisi wenyewe. Muhimu yule anafaa kuonekana ndani yetu ni Mungu. Tunafaa kumtukuza Mwenyezi Mungu, sio kujitukuza sisi wenyewe. Sifu Yesu Kristo. Umuhimu wa mambo ya Mungu ni kumtukuza Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi kuwa Mungu. Hiyo basi tunafaa kuonyesha wengine Mungu, lakini sisi wenyewe tuwe ndio tunaona kana kwamba sisi ndio Mungu. Tunataka kukula utukufu na sifa. Tuga gumonogosi no siagirwo ni gucokerera u. Gumonogosi siagirwo ni gucokerera Ngai. No ni ukoraga angi turenda kuria gumonogosi tayari ithuĩ Ngai. Chochote tunachokifanya tuhakikishe kwamba tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa unyenyekevu tunatambua ya kwamba ni Mungu ametufikisha, ni Mungu ameniwezesha. Na hiyo basi kwa unyenyekevu mkuu nimtambue Mungu na nisijione kwamba niko juu ya wale wengine, kwamba mimi ni Mungu mwenyewe. Hiyo basi tukishafanya hivyo ndipo Mungu anasema na anatuhakikishia kwamba atatubariki katika maisha yetu. Tunakumbushwa tunaposherekea jubilee hii. Mwaka huu tunasherekea jubilee ya Kifransiskano. Turakongwira miaka 800 kuma riria Mutheru Francis wa Asizi akuire. Na otoria tuhoyaga thiine wa ihoya ritu, ihoya ria Mutheru Francis wa Asizi, huwa tunaomba hilo sala ambapo Mtakatifu Francisco aliomba awe nini? Awe chombo cha nini? Cha amani. Na sisi tuhakikishe kwamba tunakuwa chombo cha kutumiwa na Mwenyezi Mungu, chombo cha kufikisha amani, kufikisha upendo, kuhakikisha kwamba wengine wamebarikiwa. Tunamkumbuka Mtakatifu Francisco kwa sababu alikubali kuwa chombo, na kwa sababu hiyo alihakikisha kwamba anaishi Injili kwa maisha yake. Na ndio maana hata siku ya leo tunamkumbuka, na sisi tunaomuiga na kufuata nyayo zake tunaomba ya kwamba kwa maombezi yake atuombee ili na sisi tuweze kuishi Injili. Injili isikue tu tunaisikia, tunaisoma, lakini tuifanyie kazi katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu mmoja.
tucokerie Ngai ngatho muthenya wa umuthi uri uratwita tutuike cumbi na utheri wa thi. Tuhoei ati atutumire roho wake mutheru uri uritwikiraga hinya nigetha tukahota guikara na gutura kuringana na wendi wake na ciugo na muturire witu tuhote gutuika cumbi na utheri wa thi. Baada ya kila ombi tutajibu, tuangaze e Bwana. Kwa ajili ya Baba Mtakatifu wetu, askofu wetu, mapadri na mashemasi, ili kuhubiri kwao kwa Kristo kusifanyike kwa maneno ya majivuno na hekima ya kibinadamu, bali kwa nguvu ya Roho. Tuombe. Kwa ajili ya wabatizwa wote, ili wawe chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu, kwa ushuhuda wenye furaha wa maisha yao ya Kikristo na kuwasaidia wenye shida. Tuombe. Kwa ajili ya amani ulimwenguni, ili mataifa yote yakiongozwa na Roho Mtakatifu yatafute njia za kumaliza mizozo yote ya vita wakati wakijenga mahusiano ya amani. Tuombe. Kwa ajili ya wasio na makazi, wenye njaa, wagonjwa, yatima na wateswa, ili wapate faraja na matumaini kutoka kwa Mungu na misaada ya vita wanavyohitaji kutokana na ukarimu wetu. Tuombe. Kwa ajili ya jumuiya za kitawa, ili waishi wito na utume wao kwa njia ambayo itawafanya watu wote waone kazi zao njema zikifanyika kwa upendo na kwa kumtukuza Mungu. Tuombe. Kwa ajili ya jumuiya zetu za Kikristo, ili ziwe chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu kwa ushuhuda wa maisha yao ya jumuiya. Tuombe. Kwa ajili yetu wenyewe na wapendwa wetu, ili adhimisho letu la Dominika lituimarishe katika ufuasi wetu na kutusaidia kuwa mashuhuda wa ukweli wa Bwana mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Tuombe. Na riu nitunyitithanie mahoya mau na uthaithaniri wa maitu Bikira Maria tukiuga ni ndakugeithia Maria, Mwathani ari nawe, we murathime kuri akaothe, na Yesu muciare wa nda yaku ni murathime. Maria mutheru nyina wa Ngai, tuhoere. We Mwathani, thikiriria mahoya maitu na mahoya ma kanitha yaku, no tuhingirie kuringana na wendi waku, na twahoya uguo thiini wa Kristo Mwathani witu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana Mungu wetu, umeumba vitu hivi ili vitusaidie hasa katika udhaifu wetu. Tunakuomba utujalie viwe pia sakramenti ya kutuletea uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye kwa kuwahurumia wanadamu makosa yao alikubali kuzaliwa na bikira. Yeye akiisha kuteswa msalabani alituokoa na mauti isiyo na mwisho, na kwa kufufuka katika wafu alitujalia uzima wa milele. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alikitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Filipo na msaidizi wake Daudi na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia. Katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Na sasa kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu Yesu Kristo na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala sifadhaike na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Sala kabla ya komunyo. Imani. Kutubu.
Sala baada ya komunyo. Sala ya kuabudu. Sala ya Mtakatifu Inyasi. Mwili wa Kristo ulioko damu ya Kristo, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizishie. Yesu mwema, unisikilize, katika madoda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui muovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Sala ya Mtakatifu Francisco wa Asisi. Nijalie kuwa chombo cha amani yako. Nilete mapendo pale penye chuki. Nilete msamaha pale penye kiburi. Nilete upatanisho pale penye ugomvi. Nilete matumaini pale wanapokata tamaa. Nilete mwangaza palipoenea giza. Nilete furaha penye huzuni. Bwana, nijalie nipende zaidi, kufariji kuliko kufarijiwa, kuelewa kuliko kueleweka, kupenda kuliko kupendwa. Kwa maana katika kutoa tunapokea, katika kusamehe tunasamehewa, katika kufa tunapata uzima wa milele. Amina.
kumshukuru Mungu. Ona niĩ ndaigua ta ngoina na kwaya yo tondũ ndaigua yaina wega. Na nyĩmbo ta ici na iria ingĩ mainĩte ciothe nĩcio kwaya ĩno ĩreganĩra mũthenya wa ũmũthĩ makiuga nĩyo cumbĩ wa thĩ, nĩyo theri wa thĩ. Ũmũthĩ mongerera mauga marenda gũtuĩka mũgambo wa thĩ. Rwĩmbo rũu na ingĩ mainĩte, mũinĩte rũrĩkũ na rũrĩkũ rũngĩ? Tuinĩte neno njema na muri mpya. Na nĩ mũretĩĩra hihi gũkorwo mũrutĩte nyĩmbo icio mũinĩre na mũrũri ũcio kinyĩre thĩ yothe? Mũno, tondũ ũguo nĩ kwagĩrĩire kũina, nĩ kũhoya kerĩ, na nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa tũkũina, na nĩ tũrathiĩ na mbere na kũina, na no twende andũ aingĩ maskirabu rwĩmbo rũu, na nĩguo Kenya gwĩtagwo gũsubscribe na nĩguo Kenya yothe injiri ya Mwathani ĩthiĩ na mbere na kũhunja. Tarĩu kwenda una wa asikiraibu. Tarĩu rĩ, ndĩrĩ arata aingĩ mũno, na gũkũ Naivasha ndĩrĩ arata aingĩ, Kĩnũngi, Mwĩciringĩri, ndĩrĩ arata aingĩ mũno, na nyende mathiĩ na mbere na gũsubscribe nĩguo mathiĩ na mbere na kũhunjia injiri ya Ngai. Grace Wambũgũ kũrĩa Nyĩrĩ arauga nĩ ona brother yake haha kwaya-inĩ ĩtagwo Wambũgũ, na njĩra ndĩmũgeithie mũno atĩ nĩ ũigua onake nĩ egũsubscribe. Na mũndũ ũgwĩtwo Simon ũcio nĩ Raphael, nake etagwo Raphael the classical man, nake araigua ta angĩũka gũthaka classical nĩ ũndũ wa ũrĩa motwarithia rwĩmbo rũu wega mena mwarimũ Karano. Paulo wa kũrĩa wa Manguo Buchari aranjĩra mwarĩkia mũthiĩ mũrĩe nyama harĩa Manguo atĩ mũgĩikũrũka hau ũguo nĩ moina wega mũno, no nake iga nĩ egũsubscribe. Mace Mũthoni aranjĩra ngeithie a customer othe a kũrĩa kwa Ngatho Gatũndũ na family ya John Mũthĩnji me harĩa Bustani, nake nyina wa Ngũgĩ kuma Njabi-inĩ akanjĩra nĩ moina wega piũ atĩ nĩ asubscribe na nĩ ekũrũmĩrĩra. Atĩrĩrĩ ũinĩte mĩaka igana? Tũkumia Yesu Kristo nyinĩte mĩaka ta 31, ndanjirie kũina ndĩ kairĩtu kanini, na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩu ahete, nĩ ndĩkĩrutithagia wĩ. We ũrenda wa mũsubscribe nĩguo mũthiĩ na mbere na kũhunjia injiri? Mwena-inĩ no wa gũsubscribe, no njuge family itũ nĩ nene barĩ ya Gĩkonyo, tũkwanjia na family itũ, Ngai amateithie mũno mathiĩ na mbere tu na gũsubscribe. Na Isaka Kĩmani Kĩnyenje harĩa ũrĩ na family yaku nĩ ũtwĩroreire nĩ ũgũtũmĩte message wĩ hamwe na ithuĩ. Rĩu niĩ to family itũ ngwendera andũ othe a wendi mwega na Kristiano Gatoriko matũsubscribe nigetha rwĩmbo rwitũ rũgĩtuĩke rwa kwendeka. Nĩ thengio Charles Kang'arie kũrĩa Kagana akĩaroria twana nĩ tũrutĩte nyĩmbo tondũ tũina wega atĩ andũ marigwo kana nĩ twana kana nĩ PMC kana nĩ kwaya ĩno nĩ ciana ikũinaga, na nĩ mũcokeirio ngatho nyingĩ mũno. Tiga Charles Kang'ari aramũcokeirie ngatho nĩ harĩ Charles nĩwe aranjĩra ngeithie Simon Ngomonge me nake kũrĩa Kiambu. Karanja wa Mega Golf Club nake aranjĩra twana tũ nĩ tũina wega biũ nginya erirĩria korwo gake no gakorwo gakĩina ũguo. Hena Rusi Njũgũna nake aracokeria atumia othe a CW ngatho atĩ nĩ mũranyitanĩire nao kũrĩa Subukia mũthenya wa ira na nĩ mũrakumirie Ngai na mũragoca Ngai. Nake Simon Kagenyi wa Mari nake akanjĩra nĩ akenio mũno nĩ ũini wa ciana cia gũkũ Limuru mena Mĩrĩani wa kũrĩa Capital Sound Limuru, nake akanjĩra ngeithie mamu wao wa Mboye Red Hill na Kristiano othe a St James Catholic family ya Mbarĩ ya Nyaga othe nao mageithĩke. Ũroneka tarĩ we mũnini gatagatĩ kaya nĩ ũgucĩrĩirio ũini-inĩ ũyũ, nawe nĩkĩ gĩkũgucĩrĩirie ũini-inĩ? Kwa marĩtwa njĩtagwo Alice Mwaniki nĩ baba, nĩ ngucĩrĩirio ũini-inĩ nĩ tondũ nĩ ngenaga mũno ta ũrĩa twahunjĩrio ũmũthĩ twerwo atĩ cumbĩ nĩ ũhonanagia ona ũini nĩ ũhonagia, koguo nĩ kĩo ngucĩrĩirio ũini-inĩ na ũnini wakwa ngauga ngũũhe Ngai nĩgetha thiĩ na mbere na gũtungata. Tũigue njamba ĩ haha nayo ĩnjĩre atĩrĩrĩ wĩ serious wega na ũroneka ta ũinaga bass nĩguo? Nĩguo njitaga bass, marĩtwa njĩtagwo George Kĩmani, na ona nĩ gũkenera Ngai mũno nĩ ũndũ wa gũkĩmũinagĩra na thauti ĩno akĩhete njega ya kũruruma ĩtagwo bass. No hotaga atĩa kwĩgayania wĩ mũthuri wa mũciĩ ũke kwaya practice ũcoke ũthiĩ ũrute mawĩra ma kũrehe mũgate thĩinĩ wa mũciĩ? Nĩ ndĩkĩtie kũmenya no nginya ngorwo ngĩgayania ũguo wanjũria tondũ kwa Ngai gũtirĩ hathara. Ũguo rĩrĩa ndĩ mwena mathaa megũkinya nĩ makũruta wĩra wa Ngai nĩ mathaa ma kũruta wĩra wa Ngai, makinya nĩ mawĩra ma mũciĩ kwĩ mathaa ma wĩra ma mũciĩ, ũguo nĩ hotaga kwĩgayania.
Thank you muno. We hena ndorenda ma subscribe niguo rwimbo ruru wanyu rukihunjie thi yothe. Ndingiaga andu ingienda ma subscribe jesi yothe ya nduthi haria gate-ini ya Bata. Ndagika ino muoye thimu cianyu muthie na mbere na kuingira YouTube mu subscribe rwimbo ruru rwitu Neno Njema, na twina nyimbo ingi bado cie njira-ini cigiuka, uguo no nyende mukorwo mugisubscribe. Netiona magesubscribe agirwo rwimbo ruru rwa Neno Njema kumshukuru Mungu. Ona wewe ya thimu yaku subscribe haria Hainoro TV. Uge ni tabarira ya rurumuka wambe subscribe niguo mitha teno kwaya teno ciana ta ici iraina wega. Tugakorwo tugitwarana nao to muthi ndirona turumirirwo ni andu makiria ma 2,200 me kindu. Na amwe aria maturumirire ni Peter Nyoka Fi aratwira congratulations Paris Choir ya Limuru. Mundu gwetwo Nancy Kathambi nake aya ni ole othe maratwirorera kauga mzee wangu asalimiwe kuria etago enemies Gitonga. Timothy Kamau nake akauga ni wega muno ni ciana koina na akaiga geithirio ndu akuria Nyanduma. Hena Cecilia gakuha nake akauga ni wega muno. Mase Karanja nake no atwaranite na ithui. Hena andu ingi muno matumite ndumiriri na makauga mageithirio andu marona guku kanitha-ini othe makiuga ni mwakorwo mugitwarithia mitha wega. Na thengio Father Maina ni undu wa gutungata na mahunjio maku makorwo magirite uguo wega. Andu mamenya bata wa cumbi to mucamo ni ndawa, ona bata wa utheri ni gutigirira ati ndunahingwo na ni uguthii na mbere kuona na kuhunjia Ngai hindi ciothe. Eguo niguo ndumiriri iria njega, na andu aingi marauga mucokere karwimbo kau kani niguo ona mwarikia gucokera mwarikia kifungo kiu kingi mugutigitie tucokerie Father niguo turathime na turiki igongona ria mitha. Na handu-ini haria othe makorwo manyitanire na ithui na aria mari mucii kwa hinda riri matwirorera aria angi marauga ni atumia CWA maraima kuria bukia aingi ao matinahota guthie mitha mauga turathoma ino ya rurumuka. Thengio muno ni undu wa gutwarana na ithui, na makiria ma mau no turathi na mbere gucakaya na aria maracakaya kuheana pole citu kuri aria othe matigitwo ni endwa ao na aria mebangite ngiririkana family ya Kabui me kuria gundu gwitagwo Gatimurironi ni matigitwo ni umwe wao witagwo Joshua Mucangi arari fundi wa mai na ni muthuri wa sister yakwa. Koguo my sister Teresia Njeri ngakuhe pole muno ni gutigwo ni muthuri waku na ciana cianyu inyuothe. Ngai amuhe hinya amuhe kirigiriro na mutigakue ngoro. Mathiko ni muthenya wa keri ngimenyithio na ithuothe niguo tugakorwo tugithikumagaria Joshua Mucangi muthenya ucio. Na koguo kwaya mukirikia na rwimbo ruu njuge ona aria angi maracakaya Ngai amuhe hinya. Aria koro matanahota gukorwo maginyitanira kana matahota guthie mitha Ngai amuiguire tha na amuhe ngoro nene ya wendo hindi ria turatungata igongona-ini riri ria mitha. Aria marwarite me thibitari maratwirorera mari hamwe, aria othe me biacara-ini itiganite maugire meguthoma mitha ya TV. Ngai amurathime ni gutwarana na ithui hindi ciothe. Kwaya mukurikia rwimbo ruu nake Father arikie igongona ria mitha.
Asanteni sana. Nichukue nafasi hii njitambulisheni kwenu. Naitwa Father Michael Maina wa Muogora, na kwa niaba ya mapadri afatiria parish ino, Father Joseph Kikuyu, Father Samuel Wekesa, Cristiano othe aguko na utongoria wa kanitha ino. Ndimucokerie ngatho timu ya Inoro TV tongoretio ni Charles Gikuga uria tuyaine wa kahinda kuma riria ndari deacon. Ndimucokerie ngatho ni undu igongona riria mitha mwaki wa Bakita, CMA, CWA, PMC, kwaya, watumishi wetu Deacon Joshua kutoka Zambia, uria muthenya wa umuthi igukorwo igongona ria kiria muico tondu ni aracoke ni arikia mathomo make. Kwa hivyo tumuhurire ruhi ni undu wa gututungata wega. Ndimucokerie ngatho ni undu wa kunyitanira thiini wa igongona riria mitha. Inoro TV, karibuni tena hapa Limuru town. Nitumwendete na thengio ni gutunyitirira makiria akwaya itu nigetha kiheo kiu Ngai ahandite thiini wa ngoro ciao githie na mbere na gukura. Nituku subscribe kiugo kirito tuku subscribe na to like na to comment na to share. St. Francis of Assisi Limuru tutikaigua subscribe na tutirathie. Koguo twauma haha o mundu athie thimu-ini yake kiegwe mweru ata subscribe na Ngai ni eguturathima. Koguo tukurikia igongona ria mitha, na twarikia igongona ria mitha tuikare thi nigetha tuigue manirira maitu. Koguo ndimurie kila mmoja wetu tuweze kusimama tupate baraka, kisha tuketi tusikilize matangazo. Bwana tuombe. Mungu, umependa tushiriki mkate mmoja na kikombe kimoja. Tunakuomba utujalie kuishi tumeungama na Kristo, tupate kuzaa matunda kwa furaha kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tupate one verse kisha tuketi tusikilize matangazo. One verse ya wimbo.